Jimmy Bobo, where Jimmy too much, or Jimmy pa, and some who no. Now, we say, or Pequia sem come to, and one or Pequine, no, na funo. See, I'm Kennedy office. I try to come channel. Jollof. So, now become a symbiote. A dear Mayor Dr. Bomia will come. Also, that's why we are president. Oh, Chroma. We shall see. What's Yasama? Na kwame amona huna kwa na onu kro ye sofo aboa ukura ye sofo mo jimi akwa obehu odi omra na ye twa no so wajimi a na opekwa ko sofo osi moje gina John Mahama nsem ene John Mahama na esi na afore dan won mo ni hudua asemeboa won fa anointing oil mo ni hudua on fa Bible ni se say free last year besi ne NDC for money sikania omo ma pa oni se omodua asemeni na be didi ba umi atama ya permission wo me ena me wana Jimmy Bobo, where Jimmy too much, unawaso na FFM. Where Jimmy pa, ese mhunu be no. Now we say or Pequia sem come to. And one or Pequine, no, na funo. See, I'm Kennedy office. I try to come channel. Jollof. One squad, no. Back I didn't come channel. See, I'm Kennedy office. I try to come channel. And come channel. A leaky, I bed me home. Okay. And to me, try Mama ko share we. We are. Jamie want me so the baba to one thing. Yes. No. I. Oma kwatra se a orchestrate 31st and come share. O 240 wom. John Mahama di wom. Bawumi di wom. Eye nipa 5. Ma bo 2 for me wa. O 2 for wom. John Mahama wom. Kennedy so bebem. Bawumi wom. Wanka Kennedy asem sa ho no mkoye no enti omo mpese ombebo Kennedy din na meme moda ma heden menya lie en kom she no kofuo wom me mamu headlines no headline kom she headline no kofuo bewu ewom because kofuo supported ba wumia enti obewu ewom en kom she no eye ba wumia wo conscience come no mo 31st conscience me woni nyina wa ha wo sha ya ba be chirechire mo kwasi animu na wo te Ghana ho wo kwasi animu na wo te Ghana ho wo kwasi animu na te Ghana ho e no mane bo ma mo pray do mo kwasi ase abi true also ba pa ya nyame ni pa wo ya nyame age kwasi ase wo su be ba kwasi ampanini papa panini kwasi Onipa wonyina jana drin so husu bempa na ka woti wo me meka no wa cheka mesi ani se upa afi wo mo shebere so menni mo da ache so wate aboa Ohontumago hu togo shirt asi efia so asnega so me ka kire wo efia so asnega udi agora ho me de hu abufuo ebe disen obi so pa nipa na wakasa ma no udi agoro sa nipa na wo kuntokwa ma no aye Dr. Baumia no efia so asnega so wonim na be kama sembie ade ameye Dr. Baumia wo krom ha no also be so we president wo krom ha we shall see kwasi asema kwa papa Osofu busam do busam na menya ntam na menko. Yo papa ya. Asiafo bi Jimmy too much. O ka kan so osofo na odiji atem na osofo na ne buafu na osofo. Me ba cho papa. Elisha bufu ye. Wan fresh sisiri. Elijah bufu ye. Wan fresh jan fresh. Moses bufu ye wan kasa ma asase ampa me ni panko show. Yesu bufu ye wan ni atem. Asiafo sana akwa bi tete me. Sana akwa bi tete me fen chama wuntumi. O tete me sa. Na me wo tete me. Ena bia bufuo na mse sa me ya niema osofo me shede na mse mo me mama hwi mo be hwie bia bi sida
wo ho abufu nti mema party na hwehwe bi omure mfida de amodi aye mi nyina ma ba be pa me hyew mo san provoke me osofo apa me chiro mu nyansa me se me kwa Asante region na me duru hon mo be hese nipa beto aba omu no mu fisam betran kama ba na chama unti kura me tran kama nkontimi sopo me me kuma se me gidi na chama unti me we chama unti na me gidi na wo ye baby osofo apa ayan sam fupa na nkrofo bi di na Ghana kroma no what you say I don't feel me so sofo me so wo fisa me so Ghana mpenfo ka mu osofo apa kwa na say o de me court na asem na etwamu no okwakọ osofo ere ko Kenya wa podam wasieto osofo kasa na mintie na menya na menko papa e krofo believe se kwa me beja atem didie na ma start ya bompa ya akrashe krofo kwa na me krashe no se nyina te Ghana ha so wose oye bema me yeso se dia me kan obi beba be tu no osu me mpontimi ya hwe ye nyina wa ha nya sa na agrada ye sofo mu nyina agrada ye na me hwe ni din ye na ye kwai no be hag ye nam se to ani da ho tu nim nyansa se nipa mu betima ba be hag me na che se wanka sa unim se de wo ye no enye na o pretend o nipa mu se wonim ya fine abra wo ti wo di matem ene me so memia o kakra o memia no papa wo de tewu o se o sakra ye pa me release no sunsun o sakra ye pa o court ayi prison ma me release no o she so woni na be kama sembio adia meya Dr. Bawumia wo kro o so be so o president o kroma we shall see kwasiasama kwa vei na Kwame Amona muhuna akwa na onukro ye sofo aboa ukura ye sofo moifo gimi akwa obehu odi omra na ye twa no so wagimi a na opekwa ko sofo osi moje jina John Mahama nsem ene John Mahama na esi na afori dan won mo ni hudua semeboa won fa no ti wo yo mo ni hudua on fa Bible ni se se free last year besi ne NDC for money sikania omo mpa no pa oni se omodua asemeni na be didi Bawumia ataman ya permission wo me ena eme wana wajimi too much unawaso na FFM wajimi pa esemhunu be no na wo se opekwan ya senkom tro enu a na opekwan na onu no nafu na ode nam sie wakwaji sika Kennedy office atwotwo nkomhye no jollof one squad no ba ko ede nkomhye no sie o amakotsa Kennedy office atwotwo nkomhye enkomhye no eliki abedi me ho okay enti me twa mo makohye wie obu wie a je me won me so de ba beto obonten yes no ai omakotsa se a orchestrate 31st and come share I was saying we any ensema daddy despite eba be kan no bi aha Ghana Info TV so send any that we ni but channel so na subscribe na fin so share link na fin so like e dia mamidin e na na akua kuno du sikapa makram